Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka basa dedo hayo mau kurwat kala thaba bat itanat bha hadin baka office jong ka Food Safety Authority of India kala batha ya kidukan dedo ha barok ko ge jela ban snapan bha bat ban le khu ya kidukan dedo ka sankur ka bapek ya ka yo ka har hapo ka snong mau kurwat kala pen pau ya ka jing smokeman ban yo i ya ka jing kelador jong basa dedo bar ha ka jo ka por kala kenturu ya ki wei pat ki nong shong dukan ha ki wei ki basa ki badon hapo ka ni ka yo bagin long ki ba le khu Kenang ban pentikna bagani ke basa dedo kan nong ke bakhoj kat kum bala penmi ya ke jing betha daga assistant commissioner jong ka food safety ka kong DBS mukhim ha ka arpu pratarek unaitung arjar arpu ar kala le jurep hi dalade ya kani ke basa dedo hayo mau kurwat daga ba penpau ya ke jing kemen ban yo i ya ke jing etrelang hapdeng ki nong shong yo bat ki bor sarkar ngani lek saya yo mau kurwat ke basa do baro akin sapet baro akin sapet lot Kinsa yo iya ke jingkala jong kani kayo. Mo, di kala biang nakaya ngi tingil lawon. Kenang tastang katawa pinetrei penikta kini pun khut kani. Komisi pun ba ya kani ka por ka ba piye don ka kumni banlong kun ka sakhi ka ei ka ba lajia alani ka ba pau hang ni ha po kayo mau kerwat. Mo ngatrai pi layu i ya ka ei ka balong mensua kumbangaru ngalayu i baro lang hanging sakhi bangi i ke jinglong jong kayo ba mensua timenta ka singi ngawan hang ni ban wan pet yaki hadien ka ei ka bangila betin lenti yaki ngila ay yaki ke jingi kai ka ei ka bakidon kamban le bat ngalawan menta ka singi dala ka met ban pet yang ni bat ya ke jingkel ladur jong kani kayo hang ni po mau kurwan kani ka penhun yangi na ka department bat ngatrai na kalyang jong ka district administration ro kala ay ni ka jingun ka kraw du kata kata menyo iya ka jingkel la jong kani kayo mau kurwan kilabun di jingkel la pa nang ni sa kamad kidang ngira kum kawi na kilenti ki ba don kam e ka long ka jingi tre dan kadungi kum bangalaong ong la datang maki rumlong tang mangi rumlong ngidon kam ban tre lang banwan rai kani ka jingkela bat kani ka lapan pau ya kani ka jingkela ka bangi ihang ni na baro api yang ngajingi sim bentam sit hem jong kini ki baro anak yang jong ka sankur ka balai lam sakmat nak yang jong kinong dedo ki balai sim bentam sit hem ki ba klem khen shu ya ke ban tri natip ba ki tri na du dang step nga padu pandemiet ban ya penbet pendiang ya kani ka dukan bat ka wei nga ay ka jingi ro ka ba krang ong ipi ba ha ka por ka bangawan ningkong kani ka dukan ngala kan mau gini baro kai ngadon ha ka rekod jong aru kumno kalong bat ya kabang ngamlaban mudur bat ngam simlan don ha kajing perkat dong abang adwan ge i mentang kasi hadukan ni kajing kala kani kala long kajing penhun ka kraw e ka kraw haduk kata yang tam ka bala yo i dala di ka bala sakhi dala di kajing long ba mensua jong kani kayo hang ni tinga ay hang ni ka hagri por nga ay kajing naka department hi baro ko naka commissioner of food safety ni ay sa baro ya ka district administration ya ka veterinary department ya ki sankur ya ki nong dedo hang ni ya ki menteri jong kani ka snong mau kurwat pa ya baro ki ka don mentang ni ya ka jingi tre dengkat ya ka jing ai bor ya ka jing ya mir jingot ka jing ai mensiam ka bala ban penteladur ya kani ka yo kan bat ni dangdon sibun ke ke bangila ban penbhai kani ka yo ke nginang ya mir jingot so ngidon hang ni ya ka sankur ngidon hang ni kini kirang ba ki balong ki nong pet perman ni kani ka yo ki ngakli dan ti Kebetulan ni pun pau yo sungu ya ke district administration kesatuan district kapok di dalam di sini mengenai doktor pemimpin sekretari di maram mukim di astan komisioner juga food safety jong keserkal jelas ini di prat dan kantor manajer bakwi di mukim nasional kemerda bat kampanye nak kalian jadi semua buram bat bau sungu ya ki nong dido senyang bat nong dido masih kampanye ya ke bau mentangi dan ini apa sedok ya ke bangi lagi ya ke jengkala lembah ke jengkala tom jongki kapor pengimir sungguh lembah ke komisi di pengi kedua ngim sebelum pun ong bangi warna ya ke jengkala ke bakat aduk kami
Henry kan sulung tak kata kabangin ong bakat kam her wani kan kam ya her na kiwe di port di balada. Tapi su kemen sebun bonong pada gaji trish tom daga gaji yelong kiwe daga jingkit kli jong ki do. Ka pasar ro lesi ka de kiwe labangan ka long model apo kan strik nu konge dengan nget kli ki takaro kin hapan sim ya kini keju pang ya kabangin hapan ile naga mutakat tu gajingnya jong opor ha kabangin ora ya ka kuit ke sebuah bat kajing hun jong pinang bamdo ya kata ka thong ni bat ka beta kabangidon kalong banang ni sekma ngin yai penne pensa ya kini gajing kuit sebuah bat inang yai warra ya kajing telang naga pot ya kata ka kebor ke bana yang jungi ka sankur ni dan ada jung suku jumuk lang kat bat kilain department na po juga distrik hing ejro banginang na bonle khamba sibu susu ya ki bubun ki isu bede nam ta ke jing beju yang jong pai bahi jong distrik bat ke celah ni